Mamwe ma maundu maria mateithagia Mbeu njithi kuona mawira na utonga wa bururi gukura ni thukuru cia kothi cia moko. Akiaria tauni-ini ya Mairo inya hindi ya kuhingura thukuru wa kothi cia moko kaunti-ini ya Nyandarua, murugamiriri wa mitambo ya kiriu Gathigia augite ceceni ino irongoreirie kuhee Mbeu njithi mawira na oho kumuria kuhuthira mweke uyu kuhitukira ceceni ino gukuria taranda ciao. It's a very exciting day, especially kuona center in innovations cia ICT kuria students marathoma na toguthoma tu nituona ni kwi kundu mararekodi nyimbo, nituona ginya mena station yao mangihota gukorwo ginya make broadcast, and I believe the idea ni ati tungihota ginya gukorwo na more and more of these centers. Kuringana na MCA wa wadi ya Kirita Justus Gaita augite makiria ma yuthi 1500 nio magukorwo makigunika kwitukira ceceni ino hatari marihi kothi-ini ta gutuma gwaka hamwe na guthaka indo cia nyimbo na ingi nyingi. Kwa hii empowerment center we are targeting more than 1000 youth kwa sababu tuko na carpentry production, mambo ya furnitures, tuko na mambo ya catering, hapa tuko na mambo ya music production, the same place tuko na mambo ya ICT, that is wale wanasoma mambo ya ICT they can do online jobs. So our target is more than 1000. Speaker wa bunge ya kaunti ya Nyandarua Ndegwa wa maugite ni kunanira jungwe na bunge niguo kuhitukia mifango ya kuhee Mbeu njithi indo iria irabatarania. Mwejira waziri juine uwe the kind of persistence kuria assembly ginya tufeja tule hotire gwikira budget-ini. It is not easy. Mheshimiwa Maitai, Mheshimiwa Ken, Mheshimiwa Gathugu they can tell you kupush agekirwo mbeca ta ici cia nyamuteno. It was not easy at all. Even implementation ni arigage gwikwatia. Mwena-ini wake mutabariri ministry-ini ya wonjoria na iganda kaunti-ini ya Nyandarua Lawrence Karaja augite thirikari ni kuheana indo iria irabatarania niguo gukuria taranda na kuhe ayuthi mieke ya mawira. Mwaka uyu tuli national government tondu kwina arutwo aria meandikithitie Nyandarua county ni arutwo 2000. County government and the national government iratumire ciringi milioni 30 cia kuriha school fees ya andu acio. Koguo mundu wothe wi mucii athie eandikithi na to iyo onewe ngi waigua nduguthie ricau thie mirangi-ini thie ku turari North Kinangop thie iria ngi uwi hari iri weyandikithia gutire kindu kurihio. Handu-ini ha Kameme TV ritwarekwa ni Wambui wa Maina.